Daddy day na me ba mo chen na mo bedi nkomo hye mu kran na fe bisa so etumufu me kran hye madam de hye mu se ya na boa o pa ene de so saka na subscribe no like no share sabaya afufro so ebenya na o so nya ho faso ebie ene mo asamba ko ka kiro mafutu amde ma on se obi nim Obrempon na Ahyase Ahyase bia edine pa na Ahyase so ye hye nyansem etsem likatu so tu na edika na onimu na wokro na esensa Ahyase edine nti ya ne nipa bebre empese wo man kasa ba Ahyase dade da yina o pese de obi ahya koduru baabi no na one na toaso na ka odi ko di kasa bi ebeto ho se debi ebeye ebi susu me pa aben ewo ababa wa bi si na no ho fe pa na ne papa nso wo ntem ti onyini ya na waye kama na mema pie ni gino ho se obeware abrantie bia no nso ahya abraba ase na ode de o se ku adwuma ana obeye akose ababa wo epe ku adwuma na opese wo ye se obedua kube so hu se eno so won faso sa baba wa benye pene so onye pene ana branch bi susu free amana ne asuso baaye obaye no de ne cars ene ne niam a chese ode baaye na chese emu ani kapa yi onso be hu na baba wa no se onya no ankobe wa no fi so wa fra brocha ba onsa ankobio ode cars bebre aba ode niam bebre susu aba to be trase no bobra awo kan me ababa wa ne nfafo ekodi nkomo na nkomo no ina fo no tu nufu se akosia da be na branche wesi obedua kube na kube be fufu na kube be pagya da be na kube prabe so se no mawu ne hia komo wo fra broche da ba wo de ne nyina ba aben kokodi bi ababa wa trasi din ana no maami tu no fu se ye pedi ebedi sesia o de bedri afen na ko tire kube hu da fe na kube be so kokko ware abranche no fra bo cha bare ana kokko ware sa abranche ani na nya asam ketwa yan konkon a nka so de bayi so de na kwa adwuma na eba oba na fe no Ahyase ni osini dan nti se kai ko ye mo ba no dia koka no makusi no sini dan na wa high no flat kama bibia wo a chese ede pa ni mo de ye afa emre ekro no na ede ka we na sei ade che na we susu asei na branch no susu a ono susu ase obedua ko be no susu guso no ye na adwuma edi bense fie mi no na kube na soso na pagya na fe won susu ka sa odi ba ya onu susu ni bobra ni na Ahyase na esese na no susu eba fom sa di kroye no mu didie sa di kroya no sa di bobra edi ye bibia enti na yeti se we koso no we ba fom ben fie mi ensem fie na ya no na boga ni ka odi ba ya nyina sei ne niema odi ebe ya adwuma edi nyina soso enyi hobio edan ya okwa haye se na soso advance aso otimi tuaka afeni dan ya opese obesie soso wantimi ensi enwie afeni na ya hoche pa ohuni awonye no ho onsan kwa broche bi wana sika ben na wode ku afei na bi obedie kura no na abo wo sa abra meka sei
na abrantia so furu akwam na ne de no so aso akwa ni mu ama sese de wa hyase a oti kube no emu na abrofo be pie so se kube mo mfa so pa enti be se be factory wa na fe kube no nsuo ye fa na fe ade bi susu ye mark na fe sad bi susu ye anwa na fe kube na bra no de abo no susu a ye wie na awo no etibi de ye bidie etibi de ye ne ma hodo bebebe enti won ba ye factory kese pa ho chese na nya sam kitwa kra anchepi na boga na oba no afedi omu ne onye no ho enti wo se odwane free krom ho eja oba no ene ne ma kakra wa wo mu no enyina ho dwane ko ema baba we sa be ye bobo papa na ni se mo se abrakte na o hyase ne e friends de bi ebe ye no obeye sikani kese pa sa ekrom ebu mafutu amode ma no se ya hwe de sesi ya wohunu ebi ada de ya sochi ho ka se enche chinchin susu ho se wo so a e wo chinchin sababa wo presu no ni na kuani hyase boko ana mo ko ya ekede se ni ka kuani no apeja sa pepe no so peja ni ma mi akoka sa no wadi sika ni na wie ebi mbabio itina fe o pacho se ne bani nya sa boga no san ko mra me wa yi da so ba na obi awa na dada abe wo he dende ne debi de ani e de no wa chi dwen kwa chiri na hwe ne ma bebre se ena wudi a dwen o kira esusu eho na Ahyase ye hyase kitikiti na kuku wiu yi mafutu enie hwe ne sua na mmoa o wa brabo.